Ruta abasa kumpul martapura ya ko angkam makunday melo ilomora dali waramparan na nama baraka matinulo apolinga dali na latina denang kanamat tilisan na pakbarasan na ang kanapaki makbalan calisa dapurang amal kangi as-sujuma ba'da asra tabaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa ma ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Bapak Camat atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Ibu Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidinin Rapang beserta dengan rombongan. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Ketua MUI Kecamatan Kulo juga hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Bapak Babinsa Kantimas atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Bapak Kepala Desa Mario hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita Bapak Imam Desa Mario juga hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumotamalak bita para panitia masjid, pegawai syara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, ibu-ibu majelis taklim, sininna tomotua malabi sila suruh jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukuruki mapuji tandrigangka lori sisi araji aku wasangan nafungan la ta'ala nasabadi riralan na yawan yiwi natofadang kamana si ada po nga siyama degaga akatas sa nga din na tomilo sa papatang pabaraka na pamasik mamagi-magi asiyama asisumpungan tarilalan na yawan yiwi nasaba kaki malakukan peringatan maulid salasi ditanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membagi-bagi nasabari peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini takko mancaji syafaat di yaumil qiyamah nato salama kiselewangan mananungal lino leto akhirat na iwala nasaba suruga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa na niya papasalama masa ifongo lalori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi iya si matajallukan i asalamakang akatuo ng linota akatuo ng akhirata al jannatu wa naimuha saddul liman yusallim wa barik alay na iya surugay lolongi pamasina upapahanap punay tumasalawa imakuturo tumapasalama imasa lori alimalabin na nabita sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofada makalit jarisalan kabitaray nariyatu pori awala gading itu daki yesi na pepangulawang degagayak katay yasi matamate di rupa tawe sangadin na tomelo sapaduan rupa pasalan na to salama agayaro isapai nasaba riyoronon na fungan la ta'ala. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Termasuk yewe amolukan ngewe kami nama cawe. Magai angkana 30 masigi ulawi mamaulu anak kabupaten. Jadi napa nasading kama cawe-cawe undilo mamaulu. Jadi mamagi-magi nasabari yawan yewe ialay siti 2 si pake do malabin na nabita na to salama na sababaraka na pamasi. Iya ko sejarah na nabita maylo itata ang kasidi kita kurang lebih 30 arwajili patas sebuah halaman. Iya ko iya romelo itata tasidi-sidi pitung ngaso pitung panide na melo salasay. Makanya rilalan na yawan yewe irampis sejarah kehidupan Nabi. Nayalay siddi 2 si pake do malabina na iaplikasikan ngirilalan na pangkaw kalinota na takololong ang isyafaat bahkan termasuk wading ijaji na tasirunto nabi tekilala tinrota sa balulisu kiri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa iya to nabita ijajiyang itanggala 12 Rabiul Awwal asosining tahun 570 diri aja jangan na pangulutan Nabi Isa. Walaupun sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tanggal kelahiran Nabi. Angka panrita pahangiwi maka daya jitu Nabi ta ijaji yang tanggal 2 tapi asos ini matoah. Angka to maka da tanggal arwa, tanggal asyira na tanggal 10. Tapi pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama maka daya tu Nabi ta ijaji yang tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 570 sidiri aja jangan na pangulutan Nabi Isa. Maka tungkat tasitongin na sebab salah satu tarasi di kita yang perlu kita jaga ia pitangi tanra papoji lori Nabi ta na to mamaulu. Apa ia tu sitongan na maulu dan rupa angka mamaulu apa ia ko mamaulu palsu ia tu apa ia nang kato aga double asana palsu ia ko to makada oto asli ia ko to makada oto palsu ia ko to makada motor asli to ko makada motor palsu. Jadi ia ko to mamaulu irate sejarah kehidupan Nabi ta. Tapi biasanya maulu tomatua masih kita telo. Dito gaga ko. Dito gaga. Sini na toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya aga je pas sabari na toma maulu. Maka de guru ta angka telupas la na maulu tawi. Nomor sedi mancaji wisiar taniya syariah. Jadi kone biasa salah paha tu tawi. Maka dia guru tak bedakan syariat dengan syiar. Ia ko syiar apal lebangan. Maylo ipalok bang agama yang napoli yakiri itu Nabi tak nayalay si 2 si pake do malabinan atau salama dan itu bisa dijadikan padila amal. Tapi maka dia guru tak aja lalu muputame syariat. Apa ia natama syariat mesti akan hukum. Makanya ada sebahagian orang menganggap bahwa memperingati Maulid itu bid'ah. Maka daki engkau ada dasarna, itu ada dasarna. Nabi tamakada kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
Sinin na iya anu baru na jami umma na denang kana jami na bitak bi damana. Na sinin na ya tubi de pusah na de gaga wala na to puses nga di na naraka. Makanya ya to mamulu o kumana ngi naraka monro mage na putame syariah. Maka de gurota ajak mo putame syariah. Upan na tame syariah mesti mancaji hukum to malabi yang ki hadir. Batongan na ang mauluka pura de na wat dia pengewangan. Mage na sebab pura ni na jelas ka urut tafanrite to malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua to maulu syukur ki mara jalur rifongan la ta'ala nabi tak nabi pacapurang yuto surilino pasuku sininna ampe kedo malak binaro patawa iya kotomak bicara lahiran tapi iya kotomak bicara hakiki nabi tak nabi pamulang magai tilalan na hak desuku dasiye narape pungan la ta'ala maka rade upancaji wilino lololisa benek tanian nur na Muhammad te ufancaji wi Nabi Adam benek tanian nur na Muhammad. Makanya waktu na ipancaji pangulut ta Nabi Adam apa sulapak na mancaji rupa. Ya to na tu di tau ogi to pojila da masanu-sanungannya. Makanya to matata ya ko masuk ko angka ya sengi suko patan rupa. Makanya angka suko warna celak, warna bolo, warna ridi, warna putih. Batongan na idi rupa tawe ipancaji ki na saba apa sulapak na mancaji rupa. Makanya angkatana uway api na angin. Apa iya tu oli tak na juku ta hakikat pasalan na pole ko tanay. Urat ta na mukut tak pole ko uway napasut tak nyawata napasat ta nyawata pole ko anginnya. Napasut ta sibawa darata pole ko apiye. Nasilurak na mancaji rupa pangulut ta Nabi Adam. Suku ancajingan na pangulut ta Nabi Adam. Maka natunangi nur na Muhammad. Kedua lecen nur na Muhammad riwatak kali na pangulut ta Nabi Adam na patapa ko kanuku indoliman na maka okotoni rawat tuwe na malada mudani ko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ia kotomak bicara lahiran ia loy jaji Nabi Adam na ya Nabi ta tapi ia kotomak bicara hakiki ia loy jaji Nabi ta na ya pangulut ta Nabi Adam. Kega buktinna suku ancajingan na nasaba apa sulapa na mancaji rupa na malakdak mudani ko nabita maka defungan latala Adam ketika engkau rindu malakdak ko mudani ko Muhammad maka ali dua wali indok limamu pasidupe kanukunna baca ya salawae purana na baca salawae pangulut ta Nabi Adam na takuniti rupan na nabi tarikanuku indok limanna makanya disebut sebagai salawat Nabi Adam. Magi ni ya kadai salawat Nabi Adam pamula baca ya salawat apa guruan langsung pole kufungan la ta'ala tomo-tomo lebih yang ki hadir. Makanya de guru ta'al imamu al-hatab ar-ru'aini al-maliki termasuk salah di pangkaukan na pandita riolota iya ko bangi tahu iya ko natuji asana nabi tayo ropak bangi nalan itu doali indo limanna. Napasidupe kanukunna napa nabaca salawat na Nabi Adam na saula itong pun namatanna maka de guru tapa hikmah niga tong male barakat na bangi ya ko natuji asan na Nabi ta nabaca salawat Nabi Adam bikateluh napa na saula itong pun namatanna ang kateluh polena nomoro di purade nang kanakan nila sapat di mata na mati itu janjinya guru tapa hikmah. Yang kedua, denang kanakan nila sebuta lahirat. Yang ketiga, denang nila sebuta bating. Makanya itu baraka. Ina tu tomato teriulo. Macaka pakitan dan nama kata paring kalingado cilinah. Magai termasuk inilah yang diamalkan baraka hakikat na yesengi salawat tomato malabi yang ki hadir. Kaya gaya roh. Ya pada ibacai. Marhaban bi habibi. Wa qurratu aini Muhammadin. Ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Magi ne pasidupe kanuku indolimay na sabaiya tu kanuku indolimay na tunangi nur na Muhammad tomo-tomo labi yang ki hadir. Maka de guru tapat tasopo telur non leceng nur na Muhammad riwatak kalina pangulut ta Nabi Adam. Nomoro di komondin na lekat na. Yang kedua mende ko yesek na rupanna na panon ko kanuku indolimanna. Makanya ya kanuku indo limeh na tunangi nur na Muhammad barakat na sabak salawat
maka niga baca salawat Nabi Adam na saula itong pun na matan na nasabakan ko indoliman na maka din ang kanakan nila sa padimata latu matina. Sinin na tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Termasuk yaitu salawat iye napakurangi guru tamakada iya kotong matanga mangaji na angka ayat irate innallaha samiul basir lepangi cinampa. Itu banyak di dalam Al-Quran rata-rata ko capat ayat ia potaruntu iwe ayat tabacewe lepangi cinapot tale barakat na baca korangi naipak dape dua wali indolimata pasitupe kanupun nah napai bawa koyuluna timut tak bati salawa iya kaminayatai saula itong pun na matata sitaru do cilita maka kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli. Apa ang kami totomato ya 150 tu ngomorok na setiap bulan dia tamatkan baca Al-Quran tamat 30 geso 110 apa surah magay baraka isengi salawat tomatomalabi yang kihadir baka ya tu salawat pak bura teko ya tu salawat pak bura pat diutu nama pak dilekka magay ya na bangi tawe na tomacin rola salasay bangi ibace pak dongan nah Allahumma rabba hasihi da'wati tamalatu capakna napatale dua wali pala lima tak na ibaca salawa iya kami nayatai na isapuro watak kaleta makare guru tak denang kana kila sebuku-buku na tomate kaya gaya salah sebuku-buku pat diuto nampak dileka apa ya na tuang kato na maka to na saya nang kato mapat diuto ya na melo maka de ne warala da ne wotuna maka de guru to mapat diuto ni masana na yewe maka dek namawatan apakat itu na iya panakat de niwangi lima i mapat diututongan nih kada guru ta as-salawat ki barakat na sa baasan itu salawat itu barakah magay iya ko bangi tawe secara hakika uwak ka iya tu buku-buku iya ko kama tawe uwak ka ura-ura makanya anak ketika lahir dianjurkan diasankan telinga kanannya diikomakan telinga kirinya magay nomor sidi degaga sak dan nang kaliga sengadin na sak dan na ambok na naasan na pungan la ta'ala yang kedua ibangi do cili atau nah ikamakangi do cili abiona na mancaji wi anak sehat mage suuk wakka bukun na urat na mancaji anak sehat tombak-tombak yang ki hadir termasuk na pagurangi guru tak ya ko ang kananak na kanala sa anak ang katu anak biasa melemas siwali bitina mabicu siwali limana mapeca siwali kak doro uluna maka de guru tak tungka as-sujuma tabangi do cili atau na takamakangi do cili abiona barakakna de nagan na sitong suku juku na urat na bukun na mancaji anak sehat makanya salawat pak burala sa anak tomo-tomo yang ki hadir apa ya itu salawat mega rupana mega topolena termasuk angka salawat ya kotomelo malomo dalita salawat jibril tapake napala ibu muslimah yaitu salawat yang sangat pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad itu salawat Jibril ya kotomelo makareso na malomo reso tatabaca salawat Jibril ya kotomelo ibu kara sini napa tampak barakat tabaca salawat Jibril ya kotomelo ya le daletan risana sana risisena apa sulapalino tabaca salawat Jibril maka de guru tak minimal baca kasisek burilelan na sowaniye malomo jama-jamange ibu karang ipatampak barakae iwarengi dalitan risakna sakna hisisena apa sulapak lino tomo-tomo lebih yang ki hadir bahkan angka salawa ibaca ya kumarulay papinat dingin adena matenang tabaca salawa Nabi Yunus ya kotomelo mapamulatana nadena re olokolo tanangata tabaca salawat na ulah celak dalam kitab Mukasyafatul Qulub makanya tomatot tak iya na melo tanam mesti kaya sengi apa mulangang maka de guru tak iya na angkat to na baca salawat na ulat celak na melo mapamula tanang de gaga warani olo kolo kacatanangan na menre asli na nabatua tomatomalapi yang ki hadir kaya gaya roh tabacay Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sabbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam makanya maka de guru tafandite angka tu sikri tapat tu tamadena ulat na siboy salawa na niga to nafake na melo mapamulatanang barakatna maka Allah menurunkan 4 malaikat na jagawi tungkat sunnah yero tanda-tandangan na de nandre nakasolang olo-kolo ito moto na menre papasilik na tumoto malapi jamaah yang dimuliakan Allah
Baka termasuk katu salawa ibaca, baka ya tuasana nabi tapapasalamat. Ya na angka bala melopulin na tumakada Muhammad dina jaji ito balai. Lari sipati na anak tatapagala ko ora ajuin na kadendo na Muhammad dina jaji buwala anak magay. Ura tiya patu, uli tiya sapi, juku tiya malara, dara tiya masulot na nyawa tiya lo. Na sebab papasalamat miti asana nabita okwi tengana umat na tumotomalabi yang kihadir. Apa ang kami to kita bahasi, maka daya ko ang kaabala milupuli na makada motomotoy Muhammad, maka Allah mengutus dua malaikat jagawi na salama puli ko abala itu motomalabi yang kihadir. Makanya ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka perbanyaklah salawat tomo-tomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Apa talu tu tandra bukti nama kalat dan nabi tapoji umatna. Kegaya roh nomor sidi. Melona lisuri pamasena fungan latala asosini watu doha. Menre semena watakalina nabi ta. Bapak diulun nama lemak pisina. Maka angkat telu pasalang. Apal lebangan na nabi talau tiri tengana sahabatna. Ada ya roh di antaranya ummati katalu na tapui umatna kasisa pakasuya sumpajan kasisa teng makundai patongan na nabi tak melo ni lisuri pamasena fungan la taala masih menyempatkan waktunya untuk mengerangi umatna tomo-tomalabi yang kihadir. Bahkan termasuk ketika yaumil kiamah, hari kiamat, manusia yang dibangkitkan pertama kali yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko yolona Jibril macan raka rupanda nabi tak macan lapak kita matana maka de gaga warekada pamulang na puada nabi tak kiyolona Jibril sangadinna aina ummati ya Jibril kega mana ngilo umatku Jibril. Denang kanakada nabi talau kega amboku Abdullah. Denang kanakada nabi talau kega indokku alina jajiyang ngita tajari lino. Denang kanakada nabi tak lau kege wijakku intam mak borong-porong na matanna rahasia arudani temma petunna angolo temma bukona tubunna. Denang kana sapai bainena, denang kana sapa sahabatna, tapi yang pertama kali dicari Rasulullah aina ummati ya Jibril, kega mana ngilo umatku Jibril. Agan na puada Jibril, ya Muhammad, maka engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napa matan napa pinadina nabita magai nak kitawri aja akamma loyola ni umat natama neraka sebelum nabi dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan narampe guru tapanrite risik di sejarah matangangi matindo tangaban ni nabita pasak di loko yolona kapah mak dan nak oi matan na nabita ni ngerala da sila surana. Pasal di pangulut Abu Bakar warani letane nabi tak maka daya Rasulullah ada pasabari na to taruri aga nasa nabi ta ya Abu Bakar mudanila deka oko sila suratku maka day Abu Bakar taniaga ini sila surat tay surona la taala maka nabi tak kalian bukan saudaraku tapi kalian adalah para sahabatku niga pala iya sila surat tak malak datu dani aga nasa nabi tak umatku yang akan datang denang kanang nai terupakku denang kanang kalingi sadakku niga nasa nabi ta di mana tomo-tomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya natunangi kisitungan na pakutana ya koyasang iipo di nabi ta apakah kita sudah pernah melihat nabi di dalam mimpi kita ya koyasang ngali tapo di nabi ta na sebatan da kecintaan pakutana na se di mibawang. Apakah kita sudah pernah melihat Nabi di dalam mimpi kita tomo-tomalabi yang kihadir? Apa ia na ang kamitoni Nabi tak kilalatin rota? Maka itulah Nabi yang sebenarnya. Magay na sebab de gagawarani muli papada-pada tapana Nabi tak. Sengadinah Nabi yang datang di dalam mimpi kita tomo-tomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata ketika saya lokak mamolo ke sopik batu-batu makutana kak kotengana jamaah maka dakat niga na tau pura sirunto nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam takko angka tomatuah arwa puluh na limatong umuruna masalau pakitanna nakalimana maka da iya ustaz eka apa na sirunto nabi ta selama ini makutana kak maka daka aga jamata nakada ya ustaz tau biasa mak tapi si di bawang amalan na tomotomalak yang kihadir
ternyata dia nak kanakala yeseng isumpah jak beri jamakna. Ternyata itulah amalannya. Nah sebab beri jamakna dia mampu bertemu Nabi di dalam mimpinya toma-toma lebih yang hadir. Maka dan mitewi janna namoje bosi-bosi taslo to masigi. Na iya robela na boleh ko masigi 200 meter ya ko matangangi mapalawan nang kalingiti pa na salaya majamana na jo kalau masigi namoje malasalo to masigi na samanna de na manyama papina din na iya ko tanak ko masigi makbere jama. Ternyata salah satu amalannya dia bisa berjumpa Nabi di dalam tidurnya. Najagawi beri jamaah na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Maka mamagi-magi na sabari peringatan mulia yang kita lakukan. Dilalan na yang masigi ia pitangi tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Na wadingi siruntu Nabi tilalatin roe sabalut tafadali suri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Napaniya to si kudongan na tomamaulu tumilo mali sanungan na agi bawa tolo mamolo. Makanya ang katalo ia pacako ko batampura iawana batampura ang kasokong. Aga maknana yer iya to talo 5,000. Maylo ipalibo talo at iya sumpi pungan la taala na sabab pagkaswiyang. Iyame pagkaswiyang na sabatanra papija pumala bilori fungan la taala. Apa iya mito puta may surugan na sabab pamase. Makanya makareguruta ajak mo kaswiyang mo reking siyaga egan na ibadah mo na sabab melo ko iwala kasuruga. Ajak mo kaswiyang na sabab mito ko ripacala na fungan la taala. Aga pala at kaswiyangi na sabab riyoran no. Ijami kawajibange maka musti to nang iya to sipa kaiklasangi sumpi pungan la taala na sabab pakaswiyang. Apa aja akamana to makaswiyang ternyata apala pakaswiyang tak de na laturi pungan la taala. Mangay aja akamah nan ribalaw siriyati na lepa icicak pujiale na moluangi 5 atak borokan na tasajok ritangalalan na sapuripala na pucapa balalin roe maka daro utue de gaga ilulunga sangadin na say sato pili ibawan na niya torogi. Makanya palibutalo atiye sumpay pungan latala na sabab pagkaswiyang maka musti makan repa pujang batas sa pipinamalara singkaru silaria na takotat dengi pakbungan na. Yang kedua, talo ya pacaka ko batampura. Iya tu batampura namo maga bate tak bangi tatay tuo ya kode pa nak buat tatay tuo. Namo maga bate tak leto iya de pa nak buat tatay tuo. Magay batongan na at kiguna kipadale ba at kiguna na batampura magay iya kotomelo malampe sunga tarolalo kipasinga ruputanga na wanwa kampung ito motomalabi yang kihadid namoni hana tomate tapi iya ko ang kamo pasinga rang itaro kutanga na wanwa kampung maka secara hakika malampe sunga tapi lahirang maponcho umuro ito motomalabi yang kihadid tapi ang katomalampe umuro na maponcho sunga na kaya termasuk to malampi umur maupun sunga o kitanga na to igi mapakiri-kiri bawa jamana. Apa kami to aja itu tau ye tituli maslopa apa aja modelin na tapi mitay na di mituga kanyamang magay tituli jaje bawa natala de gaga deceng angkay mapakiri-kiri de gagi mariumanang ito na pasirunto pada-padan na makariko na to umitala do sa pawasan no mati makareguruta malampi bang mimuruk na tapi hakikat na maponco sungat na. Makanya tomato taryolo rata-rata malampi umur kenapa? Na sabab amalan yang diajarkan para ulama mereka semina wa atona dek na mega pakutana magay na sabab tomato tak matan repahan na tapi maduro sikolana. Ia kumatan repahan na tina maduro sikolana maiga pangkaukan na tapi makurang atik na. Iya po idi anak mondie matandri pak disengan nama kurapahan. Apa ia nama tandai mitu pak disengan na te nama kurapahan na may gawarekadan na tapi degaga pangkaukan na tomoto lebih yang kihadir. Iya tona anu na jame tomoto tak iasangi ada padahal ang kamana dasar na tomoto lebih yang kihadir. Termasuk capu araba. Biasa nih mangkalinga capu araba. Ia tu capu arabai tanya ada. Itu memang ada dalam kita kan sunnah Jawa surut. Maka de guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds ia ponarate asu araba capat na ulas saparang aja to mapalawa. Ia na angka to mapalawa abala pulinah ia nama pigok digaga barakan nololongan madai.
320 rupa na abala na ponon no fungal latala rilino. Makanya ulama menganjurkan as-sumpaja sunnah mutlak kipatarakan napaki milodo patola abala. Ya apa di sini na capu araba maka solamanang. Jadi itu ada angka memang asu araba capa na ulah saperang. Maka daki angka ga asu masalah itu ada. Narampe guru tahadaratu Syekh Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Ahlakul Ibaning. Maka daya kotomelo mato ba talum itu asu masarro. Ada ya roh asu sining asu kamis asu juma. Ya kotomelo itambah ya pak disengengi atau baki asu sining. Ya komeki ibu karo patampak baraka atau baki asu kamis ibada asara. Ya komeki iwarisi pa alabora atau baki asu juma. Tapi maka na bita angka tu apa aso aja lalu tapake matokba. Ya ko tapake matokba nakan naki abala musti nakan naki panyaki kuli nakan naki panyaki manular nakan naki abala patapulo sona patapulo wanina de gaga baraka tama ko boleh kegayaro aja matokba aso salasa aso araba aja to matokba aso satu na aso aha. Jadi ya to tak mega pemali. Ya sangi pemali mega jana na ya de cenah ya pi di cede bida cede haram apa ya tu tomato tadi jina kada haram makalami pemali termasuk dalam kita talimu ta'alim 30 arwah pasabari nadena tama baraka okoi lala boleh kegayero termasuk ya da angka tau pura mandriwani de na bise anda na nama benih mompo na matan nasu de gaga baraka nololongang mai gato. Itu kan dijelaskan dalam kitab Talimu Ta'alim. Pura kiman riwan ni dia bisa andang nama apa ni mompo matan nasik kade guru ta'aja na musapa barakai. Termasuk ia na angka makundai masari paki 15 degaga baraka nololongan. Ia na angka makundai masari labu kesunawan ni degaga baraka nololongan. Maka damete to mato ta'aja masari wani. Kegaya salabu kaso pada asra letuk magharibi. Kegaya sawani pada isa sebelum masuk waktu subuh. Makanya maka depan ritariolo tak pemali to masariwan ni. Ya na angka makunrai masariwan ni sikape pe kali pak na tiap aja masari de gaga barakat nololongan. Mai gato termasuk ajak musandre kodong pintui. Ajak mutudak kuyawana baban na pintui. Ajak mu pak diboleh sogarangkangi mak dibola ribola. Ya na angka sagarang kanadene seringi degaga baraka ilolonga lakutu. Jadi itu artinya mega. Makanya pesan na guru ta iya ko sapa ki asogirang aja ta sampai ke warang parang. Apa ya nang kato sapa asogirang ke warang parang itu warang parang di namilogan na angka nang kawatu napakasiasi ki. Apa ya tu warang parang iye ipake peni kurang isapa namili pak ganda dua. Makanya maka de guru tak sapai asugirangi ke barakai taruh ni cek dia kumak baraka mon na sebab ia tu miloi sapa dalle halala nama baraka apa angka tu dalle halala tapi dia nak baraka tapi angka gaga mak baraka na halala kega contohna dalle halala na dia nak baraka telo botingnya na patalangi te woi pelah de pana suruh kipune sarana taquyino lolongangi halala na dia na cu baraka na totami lala warungi pura pimandri na yaja lolongang halala na din na barakana. Makanya tajami manina pakimandri. Akhirnya jadi ya kau mak bicara hikmah maraji memang mega toto ya maka suasu batena maka reso magi na saba okometumi warang parang isapa asogirang ya na oke warang parang isapa asogirang na kuate warang parang makanya maka guru tak sapai asogirang ke baraka makanya angka pak donga papalo modalle maka de guru ta abasa kumpul martapura ya ko angka makundai melo ilomora dalle waramparan na nama baraka matinulu apolinga dalle na lakenna denang kana matilisan na pak barasanna na angka napa ki mak balanca lisa dapurang amal kangi as-sujuma ba'da asra tabace ikapitu pulo aja na lebih aja na kurang. Maji na musti as-sujuma ba'da asyara salah satu waktu mustajab ya koto milodong ilodong as-sujuma ba'da asyara ya da angka to milodong ba'da asyara as-sujuma maka de guru tak mawoso pi pak dongan na nayi woso na sini na pak dongan na malikai
Jadi memang itu ada waktu-waktu mustajab tamilo doang. Kayak gaya roh. Illa doangi as-sujuma ba'da as-sara. Illa doangi as-su'araba ba'da loro ba'da as-sara. Illa doangi patengana illa doangi palawangan na bangi na kamai. Illa doangi oko suju pacap porata. Illa doangi tomelo mappa makbirisallari lalana sumpaja wajita. Termasuk ang kapituan ni yakotamilo doang doa tak tidak akan ditolak oleh Allah. Pemali pak dongang ina seguru tak yakuna tolak fungala ta'ala. Kaya gaya roh. Illa doangi wani pamulan na ular raja ba. Yana angka tamilo do wani pamulan na ular raja ba mustajab doanya. Yang kedua, illa doangi wani patangana ular syakbang. Illa doangi wani asirana sulhijjah. Illa doangi wani alla para karoba. Illa doangi wani alla para pitara. Illa doangi wani 10 na Muharram. Illa doangi wani Jumat. Maka ini 7 malam ketika kita berdoa ibu karamanang ipat tampak barakat na lengi itu motomalabi yang hadir. Makanya makanya guru tak Syekh Muhammad Seni Abdul Ghani angka tu pak dong apa polo modale ya ko ibaci tapi tu puluh dena lebih dena kurang as-sujuma ba'da asara maka matinulu apa yang dalik naman nanungang ada ya roh tabatai Allahumma adnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Tabaca kapitupulo. Itu hadis dari Nabi. Tapi makanya guru tak abasa kumpul martapura ini yang dibaca. Apa ia kok hadis saya si bari itu gagah. Tak balik tapi ia pokoi apa guru tak itu yang dibaca. Tabaca kapitupulo aja na lebih aja na kurang as-sujuma ba'da syara. Kaya roh. Allahumma adnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Baka termasuk maka de guru tak namo de nakareso kita angkato dali tapule. Mage dali tan di sana ibu karangi apa sulapa. Itu diamalkan tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tomo-tomo lebih jamaah peringatan Maulid yang dimuliakan Allah. Maka memagi-magi apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mancaji wipat tanpa baraka pamasilori di mana nato pada salama seliwa mananong ngalino letu akhirat memagi-magi na saba asya ma asisumpunget ta rilalan na yawaniye pada lepa asya ma asisumpunget ta ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tentunya ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbika fil lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana shalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وتب إلينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.